Kalong sisa kasngi ke bansa jingkan mau haka history jong ka Dorbar Shnong Mawkhla Riboy district. Haka ba kani ka Shnong kalayo banjampat sya uwe umau mer jong ka jinglong Shnong ka Bapura. Haka ba larakhe bat pynhap perdano ya ka jinglek men rakhe ya ka Jubili Rupa ka jong ka nin kasngi. Ya kani ka Jubili Rupa ba ka teo lekmen jong ki ba nong Shnong ka Mawkhla lawan bat pynhap perdano. Dau ba Jason Sokmi Molong MLA ka Umsning Constituency kumukongsan. La sakhiru ya kajing simenta ka Bashirham jo ki ba nong Shnong jong kane ka Shnong kentup nadu kilong kemi longpa ikun samla kan the bachenrang lembat ki hebret hakabala sakhi ya kajing wan ban pensengan ya kane ka cipet pyrda dau ba Biran Sengkli chairman ka Umsning CNRD block uba Regional Kharkamni vice chairman ka State Planning Board uba Michael Karunai director ka MTDC ba la penyai ru ya kajing lang dau ba Neverland nongplang uba dei urang ba Shnong ka Mawkhla. Hakni ke program balap pynhap perdano ya kani ke jingrakhe la samru ya ki momentos sekirang ba Shnong barem jong kani ke Shnong badru ya ki khusnam seki nong job haki jinga ko bapher balap pelong da ka Dorbar Shnong bat ka seng samla Shnong Mawkhla la pencit pecengai ru hakani ke sengi da ki jingrai jingshat bat ka drama lengkot balai simenta da ki khun samla bat long kemi jong kani ke Shnong haka program juga janmit pan ka Dorbar Shnong ba ka seng sama kala pelong ru ya ki jinga kop shat bat ruai badru ya ki fancy dress nak benta ki hebren. Nida
terung besan belum presiden naduk mentas ni bagian bani kata plastik. Binen step ru ngidan ke program kapok blok. Ba ni perkat kumnu ban wara ke khot ke subah. Umdai tangah Shnong jong lade. Kini ke district but state hi berkawai. Ila shem ya kata ke initiative binen step ba naka blok. Ila ai ban train I katu kat ni kembang arfun nalai pungut. Bikin yesuk yang tak kejan. Hak kecuk kapor meneru ngelayo ban distribute. Kibawan ban attend ni katu program mana mesti. Ngelayo ban distribute dah kilong kemi kibadan hang tu kilong kepah nanti konsum lagi dan tu ngelayo ban ai kipla. Kibusuk tak kejan. But kajing kian nak blok. Kalau no ba itai pla besuk isyong doro tangkat sana arfu tingkah. Ilai mana free of cost. But ya keniru ngin sedang men-implement haman kisno ngin wan men-distribute. Nama ngikwa man pendono ya kenir plastik. Nasutu kamde ke besuk kamla belong simit-simit ya kenir. Padahal ngidong kam rajingnya trailang. Nadu ko kibor jong kasnong kinong yalam jong kasnong inong mi khmat bat bar khoi. Man ki friu yang ki de ben ai kata ketiga mon kadiang. Mengila ban wanra kata ke jingkut jing subah. Ni Shnong Mawkhla Kelayat mentala Alpusan Snem Layo ki rong basnong Sausan mut rong basnong Baka peti shisha Baka jingkit klik jogi rong basnong Hadu mentah Baka ni ke Shnong kesakir Baka ngay Nang ni syakmat Baru ki kun samla Ki long kme long kpa Dunia ai kata ke jingkershan Iwei Hasnong Mangila berkentiu Habrok kiliang Benar hukum tahu nong mikmat Nam dia ni pi. Andon nengkat pi. Nak kapor sekapor. Ba ngakwa ikan ni Shnong makintiu. Akwa ikan ni Shnong bahkan kiu haborok kilian. Kata ka di jing anglut nak kilian jonga. Ba ngate bro ka di jing anglut nak Shnong bro. Abang awan sini ngai surok kelak kham sneo kata ka rekam rang jonga nong mikmat. Ba kalian jonga bang kerpat pi hang ni sa sisien pi ki nong Shnong kalong ba ai kata ka jing trailer. Kajing super jing mut kawan nakapor. Pada kum kita ki nong yalam Shnong kita ki nong Shnong. Ni de benya klet na kita, ni de benya pek. Ya kum no ben kentiu ya kan di Shnong sebro koi. Di meneru itu kilong kme haba kila peni ya katuka. Mak drama ka skit jong ki bukan. Peni shisha ka sap ka phong. Pai peni shisha ba ka perthai ka nang ya chkhmat. Kan nang evolve Kanang dong kata jingkla, ngiru nang minus dong, ngiri ben sutho, ngiri ben kala, dia ka jingpha. Pat kadai kata ba, ningkong do ngiri ben sim ba, kadai gani ka Shnong ban pelong ba, plastic free zone ba. Ngim ben dong kam su plastic. Ngatai dong ba Shnong, ngila ban le kata, ngila ban perkhat, ngila ban plan pha, ngaong ba mene kamdai ko balong simit gani. Ginang ya perkhat, ginang ya plan, hakata kadur. Baka ni ka constituency, kalong ka example ka balong plastic free zone.